laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هري بندرابي سديبي بندرابي دوهيبي منيون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كراديو ميدن لاول كسال haray ɓaawon yettude Allah subhanahu wa ta'ala o eɗen torimo kadi o ɓeydu moƴƴere e leñol meɗen ngol o ɓeyda moƴƴere e moftene laaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam kala kaɗe woniri haray ndeya ñanden en présente no karamo ko amin tigi Cheikh Oumar Bari hafizahullah hande meɗen présente on kadi hollugol eɗen jogii jannguɓe ka meɗen ko tar radio on wara e woni ko fanɗi kono ena jannguɓe woni ko manki haray hande eɗen jogii ceernoɓe meɗen ɓe tawata buyi no andi ma buyi anda ɓayi fof wawata andude goɗɗo surtout noon kadi woɓɓe goo haray ɓe yiɗa yaltotugol eɗen weltani no yaltotoɓe ɓen kadi kono haray woɓɓe kadi ko ɓe noddenɓe etoɗen ha ɓe hewta ka radio ga haray ko ɗum woni komi faandi wano en wawi hettugol ɓe ceernoɓe meɗen ɗo saabu programme ji maɓɓe ɗin hino ɗuuɗi en ettoto kadi hetten ɓeɓe jangguide ɓen ɗum ɗon ko oustaz Hafizou Sow ɗum ɓe ceernoɓe men no wonɓe waɗande yewtere hande ko oustaz Mouhammad Alpha Diallo ɗo gandi ɗen jogui Belgique ɗo oustaz Mouhammad Alpha Ba haray ɓeɗo ko Conakry ɓe tolori haray ɓe Allah newnannoɓe kamɓe oustaz Hafizou Sow ɓe yangodi buy ɓe jangguidi Madinatul Munawwara hano ɓe sentori Lagui afon ɓe senti Laguine yilti tawi ko ɓe ɓeydoya kadi gandal e faale maɓɓe ɓe seeni Maroc ɓe yi ɓe janngoyi toon ɓe waɗi doctorat maɓɓe on si ɓe rutti Conakry hannde ko ɓe imamu e juulirde goo e nder juulirɗe meɗen ɗen hara yiɗen torna ɓe radio lawol kisal ɗen inne ɓe e fof meɗen ko tooli yilti ɗon hannde e ala ko ɓuri sattude yo goɗɗo jogito ɗo marchandise ɗum marchandise on ko diina makko kan o ƴetta kan ɗon o hewtoya Allah tawa ko innoytamo ko amilatun nasiba tasla naran hamiya golla ha tampa natoya yiite dulbowe ɗum ko honnu woni ɗum koko yimɓe heewa tubangol kon ɗum ko innete kon bid'a nde bid'a no yewte fi muɗum noon kala mantuɗo bid'a hara yo andu o aybini sunna hare ɓe oustaz ɓe meɗen ɗo eɓe suɓani en ma min ɗo suɓani en mawdu ɗum ko fi honnu mawdu inneteɗo assufiya ɗum ko fi sufiyanke si innama noon assufiya ko laawol yaajugol hino toon attijaniya hino toon annaqshabandiya mi ala wolde inde maɓɓe ɗum ashaziliya ɓen ɗon hino woodi toon groupe aji ɗuɗuɗi ɓeɗo ɓe yewta en ko Allah niwinani ɓe kon fi ko honnu woni sufiya sabuna moftenelaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam ko goote kala noon jogitiiɗo feccere goo hara hina feccere nde ɓe jogitiinde hara o jogike ngal woɗɗoyta hara noon ɓe oustaz ɓe meɗen ɗo miɗo inna ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ɓe laɓɓinana en berko Allah newinani ɓe kon ko honnu woni assufiya hara oustaz salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah haray en salmini jama julɓeɓen haray ko tooli maɓɓe ka radio lawol kisal haray oustaz en ɓe woni pré ɓe habbi o inchallah haray min jonniti o micro toon e bañan technologie ok inchallah he chachalu nala toon hiɗon e jam ɓengure moon haray mi salmini on mi weltani ko mi jarni on mi landi ko siɗon e jam onon e ɓengureji moon asi min fof e jam enen kadi meɗen hiwro musidal wongal tongal fof meɗen tori Allah e Allah wonu ballo meɗen amin amin haray on weltanama on jarnama haray en salmini équipe on fof e musidɓe men jentiɓe ɓen haray hino ɗo cheikh inchallah assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nala toon yettude Allah boyi
ko toli moɗon kala radio lawol kisal haray min jonniti on micro on haray iɗen tuma yewtere ndel lannoyi hara assalamu aleykum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا أميا وآذانا ثم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه القائل تركت فيكم شيئين ما لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي والقائل إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذنا الله وإياكم من النار. هري مسيب جبلة الدبي en yetti ɓawnde yettuɗen allahu subhanahu wa taala no hanira no yettirede en seeditike wondema kanko tun hanari weede en du'ike en seeditike wondema muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko nelaɗo makko ko annabajo makko o yamiri en wondema o acciri en piiji ɗiɗi ɗin piiji ɗon ɗiɗi en majjata fanni hiɗen jokkiɗi ko woni ɗum ko deftere Allah subhanahu wa ta'ala nden sunna makko kanko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haray o ɓandinani en laawol ngol kadi no o wiiri noon taraktukum ala mahajjatin bayda layluha ka nahariha la yaziqu anha illa halikun wondema o acciri en ko laaɗo os o acci en e ko jaldi selata konko acciri en kon selata ɗum ɗo jokka goɗɗum o si wona on windanaɗo malki seeɗe ma windanaɗo haɗokeeɗe haray min jarni on onon wonɓen e hoore on radio ɗon min weltanike on min toriki allah e kanko kanko ɓuri on weltanade sabu golleji moɗon ɗi wonɗo wadde haray yewtere meɗen ɗen hannde sino yiilo e hoore ko landi ɗon kon fii muɗum wondema en yewtu fii muɗum ko woni ɗum ko fii ko wiyete suufiyaga ne sawf ɗo noon en yewtu fii muɗum jomiraɓe gande ɓen ɓe wi'i andugol goɗɗum ma wolugol fi goɗɗum ko peccum e waawugol miisirugol hunde nde wonɗa yewtude nden e muɗum ma waawugol wolugol fi hunde nde wonɗa nden yewtude e muɗum mana andugol ko wonɗa kon wolude fi muɗum ko honɗum woni suufi ma suufiya ka lasli nde yewtere ɗo eɗen andi eɗen haani andugol taw wondema hay kamɓe wiɓen ko ɓe ɗum ma jokkuɓe gollawol ɗon ma ɓillaawi ɗon won ma winduɓen fii muɗum e karamokoɓe goɓe tawata wona e maɓɓe woni ma tariha ko yewti kon fii muɗum fof no fottani wondema ngol konngol ɗon yiya woɓɓe moƴeɓere e moƴeɓere julɓe ɓe noddire nden yinde ɗon wodanoka ka jireeli tati arani ɗin fof ni fewno nelaaɗo ɓaawo nelaaɗo duuɓi temedere arano on e duuɓi temedere ɗimmo on ko ka duuɓi temedere sakkitoro muɗum ka landugol ɗum ɗon ngol konngol ɗon heɓi jooni noon ɓe yewti honto ɗum woni honto woni ko iwi kon lasli suufi on woɓɓe ko wi lasli suufi on ko e konngol e koko e hunde linsere wiyetende suuf woni ko itta linsere coñci wayde wa kasa ma ɗum coñci ma ɗilleeɗi wondema koye ɗum ɗon woni ko itta woɓɓe goo wi'i ko e ahlu suffa woni ko itta ko woni ahlu suffa ko
ko yogaɓe e sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam silmunoɓe ɓawni islam o ɓuri fuɗɗi heɓugol doole tabiti madina ɓe silma ɓe iwira nokkeli goo ɓe ara madina tawa e arallaɓe kaɓe hoɗa madina marahimɓe madina ɓe ardali kadi e jawdi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holni ɓe ka juulirɗe ɗon nokku goo han on tigi wona ɗon seeɗa han o heɓa ka o wona ma o heɓa mo wonda e muɗum ko ɓen ɗon wiyeteno ahlu suffa no jeeya e ɓen ɗon ɓurɗo lollude maɓɓe abu hurayra radiallahu taala anhu warda yogaɓe e suufiyankoɓɓen ɓe wi koye ɓen ɗon asdu kon ngoɗiri jommiraɓe gande ɓen wano cheikhul islam ibnu taymiya o fenni ɗum wano noon kadi l'imam ibnu jawzi ka deftere makko talbisul iblis o fenni ɗum o wi suufi ma suufiya ma tasawuf na e ahlu suffa woni ko ɓe iwi na e ɓen ɗon woni ko lasli maɓɓe on iwi na ɗon ngol konngol woni ko iwi fii honɗum fewndo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko piiji ɗiɗi wooduno ko julɗo muslim e kafir julɓe ɓen sahaba ɓen ɓe wiya assahaba ɓe weltori nden hinde kadi ɓe jigot ɓe mari sifaaji ɗi ɓe a nodditotoɗi wiidema ko sifaaji yimɓe moƴƴuɓɓen ko ɗum ɓe wiidande a suufiiɓe ɗin sifaaji moƴƴuɗi hano e sahaba ɓen kono ɗum e ɗum ko sahaba ɓe wiyana ko sahaba ɓe yiɗuno ko sahaba ɓe weltoto dan ngol konngol ɗon na e maɓɓe woni ko iwi edan konngol suufiya suufi ɓe wiyay ko hon woni suufi wono cheikhul islam wiwri noon woɓe wiya wa man safa min alkadari wamtala min alfikr wastawa indahu aldahab walhajar wo suufi ɓen wi kamɓe kon ɗoni suufiyo ko on mo tawata himo laaɗi himo hiwi himo woɗɗiti piiji golleji bonɗi ma ko harmi ma ustatamo himo duumina mo heewi taskagol fii laahara mo heewi taskagol fii allah no fotanamo kadi aduna on no fotanamo kañƴe e hayre kañƴe no grame o fotiri wo no fotiri valeur muɗum no fotani ɓe wa ko hayre foti noon ani aduna kañƴe e hayre no fotana ɓe woko ɓeɗo ɓe kamɓe ɓe wii ko ɗum wiyete suufi mana ko ruuɗiɗo e aduna ɓeɗo noon ka girili arani ɗin ɗiɗi e wii hari ɓe woodaka ka sakkitoro ɓe fuɗɗa yiyeede yani ka temeɗɗe tati sakkitoro on yani ka girel naya o wonanaade nde ɗum an raabi ko ɗon fuɗɗa heɓeede wiyaɓe ko suufiiɓe wono abulqasim al junayd maɗo abdulkadir al jeylani on ɗon noon ko ka temeɗɗe joyi on ɗoya on ɗon ka sakkitoro ɗo on ɗon kadi yan ari al jeylani hado makko heɓinoke e yimɓe basra wi rewɗunoɓe e aduna jogiti wakkilaare tinnaare ka diina wiya koye ɓen ɗon woni ko iwi kono ɓen ɗon e suufi mo arten yewtugol fii muɗum on hannde ɓe mari nokkeli buy ka ɓe serti ɓe mari nokkeli buy ka tawata naaɓe gootum hay si ɓe dambitike e ɓeeɗaa wiiɗen on wiyete ɓen wiiɓe koye ɓeeɗaa iwi ɓen karamokoɓe aranɓe ruuɗinooɓe basireyankoɓe basrayankoɓe jiyanuma e maɓɓe karamokoɓe ruuɗinooɓe ma yimɓe moƴƴunooɓe ruuɗinooɓe e aduna ɓe jogitii fii rewgol allah tun ɓe anndiraa ɗum ɗon suufi ɓen no dambiti e maɓɓe ɓe wiya ko e maɓɓe woni ko ɓeewi kono noon na e maɓɓe woni ko ɓeewi ɓuri noon lollude e karamokoɓe suufi ɓen ɓe tawata ɓen
suufi ɓen ko ɓen ɗon woni ko ɓe ruttoto ɓen ɗon woni kotobuji maɓɓe ma aktabuji maɓɓe kumbaluji maɓɓe hooreɓe ɓen no jeeya e maɓɓe wiyeteeɗo Ibrahim bun Adham no jeeya e maɓɓe Dhunun al-Masri no jeeya e maɓɓe al-Ma'ruf al-Karhi no jeeya e maɓɓe al-Hallaj e woɓɓe goo wayruɓe wana noon konto noon o suufiyam wonɓe yewtude fii muɗum konto ɓeeɗo ɓe serti e julɓe heddiɓe ɓen ma ɓe serti e laawol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko laawol rewirgol on noon Allah julɓe ɓen aren taw ka toɓɓere aran nen ka ɓe serti e sahabaɓe ɓen ma julɓe heddiɓe ɓen ko kam wiyetee ɗon masdar maɓɓe o lasli maɓɓe fii ka ƴettugol diina maɓɓe kan ka ƴettugol ñaawreeji maɓɓe ɗin ma ka ƴettugol ko ɓe rewirta kon Allah julɓe ɓen ɓe fof wondude e maɓɓe kamɓe kadi ka haala ɓe fottani wondema ko deftere Allah nden e sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e faamu mo sahaba ɓen faami ɗin ɗon ɗiɗi ko ɗoni lasliji ɗi tawata ɗin ɗiye golliraaka e muɗum mana ijma ɓen ɗon on fii ka gollitirgol ka diina kamɓe on noon ɓe ƴetti ɗin lasliji ɗon ɗiɗi ma ɗin lasliji ɗon tati ɓe sendi julɓe ɓen e nder muɗum ɓe wii ka deftere Allah ma ka sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam gandal heɓotongal ngal e muɗum ko lil awam ani ko fii yimɓe heddiiɓe ɓen kamɓe sendi yimɓe ɓen ɗiɗo ɓe wii yimɓe ɓen no woodi al am no woodi al khas yani yimɓe hertiranaaɓe ka Allah ɓe Allah suɓi o hertiri ɓen ɗon o suɓi ɓe o suuti ɓe hakkunde jeyaaɓe makko heddiiɓe ɓen ɓe wi amma ɓee julɓe heddiiɓe ɓen ɗon gandal maɓɓe ngal ko honto ɓe heɓata ngal ko si ɓe janngii deftere Allah nden e sunna nelaaɗo ɓe faama ko feeñi kon e muɗum addahir amma noon kamɓe heddiiɓe ɓen ɓen ɓe Allah suɓi hertini jeyaaɓe makko ɓe o suɓi o hertini ɓen ɓe wiyata ɓen masalan wono waliyaaɓe maɓɓen ɓe wii ɓen ɗon gandal maɓɓe ngal ko ka ilmul ladun hiwata ani ko gandal ɓerndeyankowal hakkunde jeyaaɗon e joomi makko nelaaɗo sallallah ay joomi makko allahu subhanahu wa taala ɗon o hatojinaawo e rewgol e nelaaɗo sallallah alih wa sallam ko ɗum waɗi si kamɓe ɓe wiya siji karmokoojo on ma walliyaajo on wonde o arday e piiji neɗɗo mo tawata o hewtaali on martaba ɗon ma o hewtaali anndugol ngal gandal ɗon ma o okkaaka on faamu ɗon o yaha foto haray ɓe wii kamɓe julɓe heddiitiiɓe ɓen ko kamɓe ɓurana on e sunna nelaaɗo on ko feeñi kon e muɗum ko kamɓe ɗum woodani amma kamɓe gandal woodanɓe ngal ɗon ko gandal wiyeteengal ilmul ladun ko gandal iwayngal e ɓernde jeyaaɗo on mo Allah suɓi on yaha e Allah direct ko Allah woni ko anndintamo ɗum ɗon direct ɗum wii ko ɗum waɗi si wonde a yiyay waliyaajo on himo golla gollal haray ngal ɗon gollal no lundi e ko annabaajo on woli fii muɗum ma ko feeñi kon ka deftere Allah wii jooni noon mo hewtaali on martaba ɗon si o yii ɗum ɗon o ŋiina ɗum ɗon o sikka kar waliyaajo on ko golli kon ko golle yedduɗo Allah ma o yeddii allahu subhanahu wa taala wii fii hon ɗum gandal ngal ko gande ɗiɗi e mari gandal wiyeteengal ilmu sharia gandal sharia on kowal ngal e ilmul haqiqa e gandal tigi tigiwal ngal e gandal sharia on kowal ngal ɗum ɗon ko gunndo Allah alaa e muɗum ko gandal feeñal ngal awamuɓe ɓen humambimɓe ɓen yimɓe heddiɓe ɓen amma gandal haqiqayankowal ngal hertinangal ngal ngal ɗon ko ɓe Allah suɓi woni ko okkorta ngal ɗon gandal ɗon taw karamo ko ɓe wii no jeeya e nokkeeli ɗi tawata ɗin ɓe serti e joɓɓe ɓen goɓɗini kon ɓe wii fii hon ɗum sahabaɓe nelaaɗo ɓen
ɓe tabinti ɓe yeddondiraka e fii muɗum wondema si iwi e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam alaa annduɗo ko Allah faandi maa ko nelaaɗo faandi ɓuri ɓen ɗon sahaabaaɓe. ɓen ɗon gooto e maɓɓe anndiraaka ganndal wiyetengal ganndal ladunyankowal. ɓe wiya dalil maɓɓe on fii hollugol ngal ɗan ɗon koko feƴƴi kon hakkunde annabi Muusa e Khadar. ɓe wi Khadar ari ko waliyaajo, kamɓe ɓe wi sufiyankoɓe ɓe wi hari on ɗon ko waliyaajo. fii honɗum ɓe wirani on ɗon ko waliyaajo, ɓe sikkude ɗum wonanayi ɓe dalil wondema no sellana goɗɗo ka wuura e zaman ma e mofte nelaaɗo Allah okkora mo feere o waɗa ko lundi e ko annabajo on yamiri kon. ɓe wi annabi Muusa ka diina makko wargol wonkino haru, ka diina annabi Muusa tooñugol goɗɗo bonna ko o jeyi no harmi. ɓe wi kono ɓay o yalti Allah wi yahu mi holle gandal ngal a annda, yahu tawya jeyaaɗo an o tindine ko a annda. o ari ka Khadar wo Khadar tufuno batu goɗɗo. annabi Muusa landi mo a tufii batu fii honnum wo o jaabaake mo o wi en haaldi a landotaako lan goɗɗum. wo o wari wonki kadi annabi Muusa landi mo ko fii honnum o wi en haldi a landotaako lan. ka raɓɓiningol wo annabi Muusa ko kanko wonno annabajo on fewndo on sayi. Khadar le ko monnoɗo ka mofte annabi Muusa kono o golli golle ɗe tawata diina annabi Muusa no harmini. ɓeyi ko ɗum waɗi si tawi goɗɗo on o yii ceernojo on no golla golle o ŋiñintaɗen golle ɓise ceernojo on ka o ƴettingal ɗon gandal ɗon koka Khadar ƴettuno ngal gandal ɗon fewndo annabi Muusa. Khadar ko konto ƴetti gandal ngal ko ka Allah subhanahu wa taala ko Allah andinimo wondema on batoɗa tufumo lanɗo no arde toñowo si o tawi batoji moƴƴi o ƴettay ɗi kunɗa fay kun waru kun fay kun si kun wuuri do e mawɓe makko ɓen kun wonay sabu ɓe yedda Allah. wo ngal ɗon gandalle ala ka sharia nabi Muusa. edan wo no sellaka ɓe heɓa gandal mo tawata karmo annabajo on o mara fewndo o nela. homɓe no woni ɓen ka maɓɓe ko waliyaɓe maɓɓe ɓen ani ɓe joni noon kamɓe ɗo tawya a wonu ka laawol maɓɓe kon to ɓe serti julɓe ɓen kadi julɓe ɓen mara maka ɓe serti julɓe heddiɓe ɓen. julɓe heddiɓe ɓen si goɗɗo woni julɗo o waɗi piiji farlaaɗi ɗin e makko ani o juuli o hajji si mo mari feere o hoori ma o zakki ma o waɗi piiji dagiɗɗi ma en piiji ɗi o yamira waɗugol ɗin o waɗi ɗin ɗon piiji o hato jina e bakkinagol e goɗɗo goo hannde kadi fii gollugol golle heddiiɗe ɗen. ɓe wi kamɓe no woniri neɗɗo on si o wonay on suufiijo ani neɗɗo riwɗiiɗo e aduna ko ma o heɓa karamokojo kono ɗuhamo. ɓe wi sabuna nelaaɗo sallah sallam kanko wonno karamokojo sahaba ɓen kono duha sahaba ɓen. ɓe wi ko ɗum waɗi neɗɗo on labudda fiya wonu suufiijo ka waɗa piiji dannuwooji. ɓe wi aranum ɗum o suɓoto ceernojo o wola inde ceernojo on mo o faala wonde e laawol makko ko qadireyankejo o faala wonde o wiya ko cheikh abdoul qadir al jilani si tawi ko rifaiya o faala naatude muɗum tariqatu rifaiya o wiya ko abil hasan ali rifai. si tawi woni ko nakshabandiya o faala wonde si tawi woni ko tijjaniya o faala wonde ko maado o wola inde ceernojo mo o suɓi laawol muɗum ngon o ƴettida e makko ahadi kadi si mo ƴettude makko ahadi o addoray ceernojo on yeeso makko yani o ombay gite makko ɗen o munnay gite makko ɗen o sowa wondema ceernojo mo o woni ƴettude laawol makko ngon fii rewgol Allah fii yahugol ka Allah no dari yeeso makko ko kanko woni ƴettodude ahadi wondema o ahadi e makko o jokkay laawol makko ngon o seelata laawol makko fii laawol goɗɗo goo o waɗimo ɗoher ɗum hanka allahu subhanahu wa taala o rewiray Allah ko o yawirimo kon rewirgol Allah. ɗum ko wondi woni ɗum ko wirduji ɗi ceernojo on sino mari ɗi o tata wiyata jeyaaɗo e laawolal ngol wo
o wolay o wirde ɗo adadu kaarijo e adadu kaarijo e sayi kaarijo e sayi kaarijo ko ma o ƴetta ɗum ɗon kadi o waɗa ɗum ɗum ko ɗimmum ɗum ɓe tammum ɗum o ƴettay coñcol ma baadi ma goɗɗum ko mandinoto wondema o naati e laawol kaarijo o naati e laawol kaarijo ma haray annduɗo mo wo si yi'imo ma annduɗo ngol laawol wo si yi'imo andiray mo ɗum ɗon wondema ko ngol laawol woni masalan wano mbiyen tijjaniyankoɓe mbay kamɓe ɓuri heewde kam meɗen ɗo mana ka iwɗon ɗo yarɗon to wano jikkiraji maɓɓe ɗin ma ɗum linsere danere ko ɓe hallata kon ka dande maɓɓe ma o ƴetta mande ko tata o andirte ɗum ɗa wo nayaɓum ɗum kadi sellantamo nde o ɗuroto ma ɗum ɗe o yeddata ma ɗum ɗe o heɓata mettikuye ka wonki makko fii ko ceernojo o golli kon si tawi hino lundi e sharia makko ko feeñi kon hay si tawi o zini wo ko ɗum waɗi woɓɓe maɓɓe wi kun inda cheikhi kal mayiti bayna yaday l muhassil wo wonno ka ceernojo on wonan ceernojo on wano fure wonirani noon lootowo fure on andi lootowo fure on o kanko andi si o waylitay nano si o waylitay ñaamu si o yiltay si o hippay si o ajjay si o darnay si o joɗɗinay fure on no waalanimo no jebbilanimo ko noon woniranta ceernajo on hanno filɗo goɗɗe maɓɓe no woodi winduɗo deftere fi karamokoɓe maɓɓen sha'rani o wi ka deftere makko tabakatu sufiya makko o wi honno wiyete ceernojo go arno ka waliyajo talibajo go arno ka waliyajo maɓɓe cheikhujo makko yani mo humi on e muɗum o wi mi jombi ɓengu miɗo faala kanko noon wonɗo wolude ɗum wo ko ben makko waddi ɗum e karmokojo mum wo miɗo faala yaw du'anolan fii heɓugol ɓiɗɗo waɗa ɗum barki o wi ceernojo o wi mo ƴettu ɓengu ma naɓamo e ɓerɗe wallinamo e hoore gabru kaarijo waliyajo kaarijo wattamo e suudu toon o ƴetti sonnajo mum o naɓi toon o wattimo e suudu toon kanko wonɗo wolude on o wimo jeeya ko o heɓa ɓaawo ɗum ani ɗum mo konti ɗum wondema no jeeya e karamaji ko Allah subhanahu wa taala woni ko okkori kon ben makko wono jeeya kadi ko tawata kanko faalaɗo naatude e laawol tijja e ɗuma laawol wo laawol e ɗi yarte jantoyde yogaji e laawi ɗin o wi alhalwa wedditagol sela yimɓe ɓen naata e nokkure niɓɓitunde ma imma ko chambre niɓɓituɗum mo mara finétere ma ɗum ko e burure o yahata waɗa toge hum o wona toon o wona e nokkure niɓɓitinde o weelina wonki makko kin o accita jama ka juuma o accita juma e jama wo o wootina wonki makko kin rewgol Allah ɗon o toro Allah ɗon o waɗa zikriji makko ɗi wirduji makko ɗi han Allah feeñanamo han Allah subhanahu wa taala feeñanamo ɓe wi so iwi ɗon so hewtoyi on martaba ɗon hara o hewti ka martaba murid o yani o wi ka martaba murid yani talibajo o hewti ka martabatu salik jokkuɗo laawol tigi ɓe wi on ɗon so wi on martaba ɗon nden o hewto e martaba wiyete ɗum martabatu tajalli awul fana ɗon Allah subhanahu wa taala feeñanoyemo kanko tigi wona haray ko Allah subhanahu wa taala woni ko o reeni ko ɗum ñande goo talibajo goo kamɓe ceerno e laawi jomiraɓe laawi ɗin e talibajo makko goo ɓe jooɗi o wi talibajo makko on o wi wo si a yii kaarijo si a yii ono aba yazid albistami ɗum ko karaw mokojo suufijo molanaɗo wo si a yiino on hawoto e makko siɗa hawoyanni ɗa ɗumanno ɗa yiya ɗa haawi komi fiji ɗi watta ɗin si a yiino on mi annda konno wayrta talibajo makko on jaabimo o wi karamo koyen mi mara ko mi yiya hannde kadi ɓuri goɗɗum no feeñani lan o wi mi yii Allah o karmokojo on naɓi o wi talibajo on o wi a yiyaali hunde wo si a yiino on mo mi wiima ɗon si o feeñanima a tawa no ɓuranma si a yii Allah laabi 50 tan ɗin ɗon no jeeya e piiji ɗi tawata hiɓe serti e julɓe ɓen no jeeya kadi ɗi wirduji maɓɓe ɗin hay si tawi goɗɗi majji no mari laslika qur'ana ma no mari laslika sunna kono ɓe ɓeyda e majji piiji dan noone no waɗirte noon ani baadi no waɗirte noon e sanga ka waɗete ɗon e adadu ka waɗete ɗon
e wiigol ma kadi wondema si tawi a waɗiri ɗum ɗon fii heɓugol moƴƴere ka Allah si tawi a ƴettaali e juuɗe karamukojo na ceernojo humimma jonnuma ɗum ɗon si tawi ko moƴƴere faalanoɗa ko hala kuye ɓuri ma ɓaɗade wono tijjaniyankoɓen chartiniri noon fii ka wirduji maɓɓe wondema si tawi goɗɗo jooɗike o wirdanike hoore makko wirduji maɓɓe ɗin no salatul fati maɓɓe on maɗum o waɗi wasifa maɓɓe on maɗum o waɗi on wiyete jawaratul kamal maɓɓe on maɗum o waɗi wirduji maɓɓe goɗɗi waɗi wo si tawi ko waɗirani ɗum ko fii heɓugol moƴƴere ka Allah kono na goɗɗo humminimo yani o ƴettaali juuɗe goɗɗo ko hala kuyo heɓata e muɗum dan ɗum no jeeya e ɗumaji maɓɓe ɗi tawata hiɓe serti julɓe ɓen e muɗum ma ɓe serti julɓe heddiɓe ɓen e muɗum moƴƴa moƴƴa no jeeya e ko ɓe andira kon kadi no wirnoɗen noon angal yiɗugol gandal hadis ɓe yiɗa gandal hadis ma gandal tawhid ɓe wiya ɗen ɗon gande ɗon kamɓe ko ɓe wi tawhid ka maɓɓe ɓe wi wono imamul ghazali mo yewti ɗum ka ihyalu lumuddin o wi gandal tawhid ko keferankatu ko ɗum waɗi ko gandal gundowankowal si a feññini ka a wonay kefeero ko si a suuɗi ka wona julɗo fi hon ɗum kamɓe ko on ɗum ɓe waɗi tawhid ka maɓɓe ko on ɗum wani gomɗingol ka maɓɓe ko wiyete ɗon alhulul wal ittihad aw wihdatul wujud wondema Allah subhanahu wa taala himo e nokkeli ɗin fop himo e piiji ɗin fop no jeeya e maɓɓe goo honno wiyete hoorejo maɓɓe goo mo ɓe yiɗi moƴƴa mo ɓe ƴettita muɗum moƴƴa ibnu arabi na ibnul arabi de ibnu arabi on noon o wi nokku goo o wi o mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa ma allahu ila rahibi fi kanisatin wo hollugol wondema hakke manna ko tata Allah e nokkeli ɗin fof Allah no e nder piiji ɗin fof hunde kala ko yiɗa ko Allah woni ko yiɗa o wi wona bareru ndun wona kose on si wona joomi ma woni ko yiɗa o wi wona yahowo on ka église rewugol ma yahowo on ka juulide rewugol woni si wona Allah yiɗa na rewowo on kadi woni sina Allah rewde rewde hoore makko nokku go o wi si o wi jeyaɗo on o wi al abdu rabbun wa rabbu abdun ya layta shi'ri mannul mukallafu o wi jeyaɗo on ko kanko tigi woni jeyɗo on kadi jeyɗo on ko kanko tigi woni jeyaɗo on kadi o wi cobotiya min mi annda kombo halfinte hannde kadi yani kombo farlete goɗɗum e muɗum hannde kadi on kefirankaku ɗon ɓe wi ko daraja mo tawata on tigi si o rewi Allah han o hewti darajatu yaqin ka wiyete ɗon wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin o hewti yaqin joni mano kati janiyankoɓen o naati ka wiyete ɗo da'iratul fadila o lumbi keerol ka tawata ɗon farillaji ɗin no farli e hoore makko o hewtoyi ɗon hara piiji ɗin fof daganike mo wo ɗon ko nokkure ka wiyete ɗo darajatul fana haray Allah subhanahu wa ta'ala woni e on tigi ko Allah woni e nder makko joni jillindiri Allah subhanahu wa ta'ala piiji ɗin fof farlaki e hoore makko hannde kadi pise kombo rewata hannde kadi rewete ɗo naatino e makko wal iyadu billah idan ko hunde nde tawata julɓe ɓen ɓe andano ɗum honno ɗum naatiri ka julɓe ɓen wiɗen aramɓe maɓɓe ɓen winoɓe ɓe ruuɗi ke aduna wonno Abdul Qadir al-Jailani on no egga e makko wondema no waɗɗi e kala faalaɗo jokkugol laawolal ngol mana no waɗɗi e kala faalaɗo rewirde Allah no mi waɗiri ni wo ya taw haray aqida makko no seli ya taw haray mo jokki laawol salaf ani sahaba ɓen e tabiyankoɓɓen karama koɓɓen wii wona cheikhul islam e ibnu jawse karama koɓɓe go ibnul qayyim en ɓe wii on ɗon ka finde ko min ahli sunnati wal jamaa ɓe wii ko golle goo piiji goo ɗi o waɗi o sikki hino moƴƴi ma hino selli o ƴetti o ukki ka rewirgol Allah aruɓe ɓen ɓaawo makko noon ƴetti ɗum noon ɓe mabbini ɗum noon ɓe waɗi laawi ɓe waɗi piiji hamɓe waɗimo e nokkure ka o hewtaali ma ka o noddaali hoore makko idan suufi ɓen no jeeya e kadi ko ɓe watta ɓe wiya kamɓe kala faalaɗo wonde suufiyankejo tigi tigi o faala wonde suufiyankejo ɗin ɗon piiji ɗi hewtanay mo ko on ɗum woni ɗum ɓe wi gogo on taw yiɗugol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ma tawa on tigi himo yiɗi nelaaɗo ani kamɓe ɓe konti wondema ko kamɓe tun yiɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam heddiɓe ɓen gooto yiɗa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam
no jeeya e ɗum ɗon ko hollugol wondema ɓe yiɗi nelaaɗo ɓe mawnimisi nelaaɗo ɓe wiya ko sabu nelaaɗo woni ko tagu nguntaga ɓe mari ko ɓe wiyata alhaqiqatu lmuhammadiya ay alhaqiqatu lmuhammadiya indahum anna kulla ma fi lwujudi makhluqin min nuri muhammad sallallahu alayhi wa sallam وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح وهذا كفر والعياذ بالله بي كلا كوني كون اهوري ليدين اهوري كودا كون بيجي دين بوب كوي انوران محمد صلى الله عليه وسلم وني كو بي دون دون تاغا سي بي النبي ادم كوي انورا محمد وني كو تاغا النبي ادم ko ñaamuno leggal ngal ko muhammad sallallahu alaihi wasallam jaati makko woni ko o tuubirno ka Allah o wi Allah bi kaarijo yaafolan Allah wi mo lawlahu aw lawlak si wonano sabu ma am muhammad mi waɗatano hunde kaari dan ɗum ɗon no jeeya e mandeji maɓɓe ma aqidaji maɓɓe ko ɓe wiyata kon ɓe yiɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe mari kadi ko ɓe wiyata hubbul ilahi yiɗugol Allah kamɓe noon hubbul ilahi yiɗugol Allah on ko al ishq ɓe wiyata ko ani al ishq ka haala arab ko goɗɗo giggol mo goɗɗo heɓanta debbo ko giggol mo goɗɗo heɓanta debbo kamɓe ko ɗum waɗi nokkeeli goo no woodi si ɓe rewdi si ɓe jantade inde Allah ko mande ko ɓe mari ka haala arab ko wiyata damir muannas ko noon ɓe addorta hiya hollugol giggol maɓɓe ko mi marani kon Allah ko giggol mo tata no feƴƴiti ko miijete kon ko goɗɗo hiɗata kon debbo ko ɗum on ibnu arabijo o ñande go warno ka ceernojo makko goo on ceernojo makko no mari ɓiɗɗo jiwo labaɗo o waɗi ko wiyete kon on no wiyete o wacci jiwo on o ɗumani o waccimo darde nden o wacci enɗi ɗin o wacci yeeso ngo wacci tonni ɗin o mantimo jooɗirɗi ɗin o ɗumanni han goɗɗo goo wimo kaarijo a feeti nda ko ɓiɗɗo karmo ko ma wonɗa waccude ni o wi subhanallah daari ɗon falja ko Allah mi waɗi yeeso an ko Allah min mi woni waccude hiɗon bonnande lan ɗum ɗon si faɗin piiji e joni noon kono noon mo annda ɗin ɗon piiji fof no yiidi ɓen e maɓɓe ma no wondi e maɓɓe no woodi noon woɓɓe goo ɓe tawata ray no nodditi tun e ɗin laawi kono tawata ɓe annda huunde e ko ɓen jokki kon ɓe gomɗina ko ɓen jokki kon ma ɗum si a wi ɓe kaarijo no wi ɗum ɗo ma hunde kaari no hunde kaari ɓe wiyete ko fenande ko haabiyankoɓe ɓen waɗi ɗiɗo piiji ko haabi ɓen woni bonnude inde suufiyankoɓe ɓen sina ɗum ko wiyete suufi ko ruuɗagol e aduna jogitagol e diina Allah kan e tan no woodi ruuɗiɗo ka aduna ɓuri sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam kalla wala ala ruuɗiɗo e aduna ɓuri ɓen neɗɗo mo tawata goɗɗo ara e tawa mo fokkiti yaltugol yaha feere ara madina darnamo o wiya kaarijo iɗa anndi iɗa jeeya e ɓurɓe marde ɓen jawdi ka amen ɗo o wiya hihilan anndi oɗa anndi ko an mari hunde kaari kadi o wiya miɗo anndi o wiya iɗa anndi si a wiya yalta e ɗo yaha ka mouhammad min jatta e ɗi jawdi ma ɗin fof o wiya si on jattindi o accita elam mi yaha ɓe wiya o wiya jatte e jawdi an ndi mi yehi goɗɗo no wawi wiide goɗɗo no ruuɗi aduna ɓuri ɓen ɗon la kono han hannde goɗɗo e maɓɓe o laali ɗum han hannde woɓɓe maɓɓe ɓe wiya honno wiyete ko ɓe ruuɗi kon e aduna no wirnoɗen noon koya taw haray honno wiyete arnaya rewir Allah fi hiɗa faala aljanna si a rewiri Allah fi hiɗa faala aljanna ko imanu yimɓe mereyankoɓe ɓen noon yani yimɓe ɓe tata ɓen ɓe hewtali martaba giggol wo koya rewir Allah fiiɗa yiɗi Allah goɗɗo goye maɓɓe o wi Allah si tawi mi rewirima fi naatugol aljanna Allah harminanan aljanna ma on Allah si tawi mi rewirima fi hulugol yiite ma ngen Allah naadan yiite ma ngen Allah si mi rewirima noon fiila yiɗuma jaɓanan ko mi rewirma kon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no toro Allah ya Allah okkorɓe aljanna ɓe holla Allah wondema ɓe rerriri aljanna Allah ɓe nodda sahaba ɓen e muɗum ɓe haalana sahaba ɓen wondema ande dey marchandise Allah on no sattipiri ko honno woni marchandise Allah ko aljanna on
nelaaɗo no wiya ɗum sahabaaɓe makko ɓen nelaaɗo no toro Allah aljanna makko annabaaɓe feƴƴuno ɓen on annabi Ibrahim o toriki Allah aljanna dan ɓeeɗo no suufi ɓen ka haqqille maɓɓe ɓe rewa Allah ma ɓe yiɗi Allah ma ɓe anndi ko Allah rewirte ɓuri annabaaɓe heddiɓe ma si a wolani ɓe sifa ɗin piiji ɗon woɓɓe maɓɓe ɓe faalete yeddugol kono haarele no ka windi no ka defte maɓɓe ko ɗo waɗi karamo koɓe no jeeya e ko ɓe anndira kon kadi jantagol inde Allah jama ɓe jooɗo jama gooto woola ɓe fuu ɓe fillo ko woolata kon ɓe toona hito maɓɓe ngon e muɗum no woodi yam fedde e maɓɓe kamɓe si ɓe wadde ɗum ɗon ko amugol ko laaɓi ɓe watta ka nder juulirtaji ɓe mari ko wiyete raqs ɓe ama ma ɗum alhaz ɓe dimba hoore maɓɓe nden han goɗɗe maɓɓe yiya dilla hoore nden han o yana o woola piiji cheikhul islam ibn taymia wi ka deftere makko alfurqan bayna awliya illah wa awliya rahman o wi ɓe jinnaji ɗin woola ka ɗende maɓɓe woola wonde hamɓe yenna Allah si goɗɗo no hakkunde maɓɓe ɗon naaya o mono ko ɓe yeddi kon Allah ko wondema ko kanko won ɗon tonde mo ɓe woni yennude Allah o yeeso makko o kanko Allah woni jarri boraade simo gomɗini waliyankako wonɗo yennude Allah o tan ɓe mari sifa ɗiɗo piiji heewɗi ko tawata hiɓe serti e julɓe ɓen e fii muɗum ko ɗum ñande goɗɗo go arno tawi imam malik o wi mashayikhu sufiya o wi yakuluna kathiran thumma yarqusun fa qala lahu l imam hal hum sibyanun o wi imam no woodi woɓɓe mawɓe mokkobaɓe ceernaɓe ɓe ñaamay han ɓe haara ɓe ama han on sa imam malik wi ɓay koy ko boboɓe o wi o oyi na boboɓe de imam malik wi ko majanin ko feetuɓe o wi o oyi ko marɓe duuɓi marɓe haqqillaji kadi imam malik wi oyi min mi annda ɗum ka diina nelaɗo sallallah sallam rewirowo Allah ñamugol ama mi andira ɗum ka diina mo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ardi on e muɗum imam shafai kan kadi o wi kala weetuɗo bimbi tawi ko o suufijo o rewiri ɗum Allah woɗo e hirande nden futuru ma hiiri ko o ɗum wo wetata sina hara haqqille makko ɗe yehi pellet wallahi ko noon le woniri ñande goo mi jooɗude miɗo yewtudude goɗɗe maɓɓe min fotti nokkugo miɗo yewtude o faala mabbinde mawningol fii ceernaɓe makko ɓen o wi dendanangal waliyaaɓe ɓe ɗum no ko windi ka defte maɓɓe mo faala noon addugol ɗum o holla yimɓe ɓen o wi dendanangal waliyaaɓe Allah ɓen gila Adam hannelaaɗo ko ka ley koyngal ceernaajo maɓɓe on woni ko ɓe woni on sayi mi lande mum mi wi ko hombo woni waliyaajo ɓay enen e maɓɓe hiɗen serti ko anndugol kon woni waliya wali ka julɓe ɓen ko ɓen ɓe Allah wi ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun Allah wi ko ɓen gonɗinɓe ɓe laatino ɓe hula Allah kadi Allah wi ko ɓen ɗon woni wali indahu ɓen noon hiɓe ɓurda mbere no ɓe huliri Allah o ko noon imanu maɓɓe ngun ɓuriri e ɗumannagol waliyankako maɓɓe ngun ko noon ɓuriri kamɓe noon ɓe wi ko honɗum woni waliyaajo ko labudda piijigo waɗe ma o waɗa piijigo ko tata wowaaka yiyede min khawariqil aada imma wan o wiira ma o wiya kaarijo maaye janngo maaya ma sonnaajo rewa ɗon o wiya o sonnaajo ko so wiiɗo ma ɗum o waɗa piijigo dow ko tata goɗɗo goo annda ɗum ɗon ma wowana ko annda hakkunde yimɓe ɓen ɓe ko noon wiyete waliyaajo wonde noon haray ma ko heewi kon ɓen noon ko cheytan woni ko waɗanta ɓe ɗum noon ko fihon ɗum noon ma ɗum ɓe wiya kadi ko waliyaajo ko on yiyowo nelaɗum nde o faala oɗo waɗi on wiyete imamul ghazali ka deftere makko ihya ulumuddin o wi wo waliyaɓe Allah ɓen makka on juuroytoɓe e kaaba on kan wo yazuruhumul kaaba wo kaaba on juuroytoɓe subhanallah si Allah majjini goɗɗo e sunna nelaɗo sallallah sallam on ɗon haray o majji wa imamul ghazali wonko karamokojo kumbalojo mana ko karamokojo ka usul himo mari geɓɓal moolanangal ka fiɓɓu himo mari geɓɓal moolanangal ka fiɓɓu shafayyankoɓe ɓen ka philosophie ko ɗon o ɓuri majjude ka wiyete ɗon mantik himo mari gandal moolanangal e ɗum noon mo windi fayda ko ɓuri windude konko fii ɗum noon
on o jooɗo o majja sifa ɗum noon ko ɗo waɗi cheikhul islam ibnu taymia wi majjinaali ghazali imamul ghazali si wonaa ko o majji kon gandal sahabaɓe o annda gandal ko sahabaɓe marno kon mani o humpitaaki sunna mo sahabaɓe wuuri duna e muɗum o annda ko wiyete hadis selluɗum e hadis sella ko ɗum waɗi o mooɓi ka deftere makko hikayat piiji fillaaɗi tun fillaaɗi e wiigol waliyajo kaarijo no wi ɗum ɗon o ƴetta ɗum ɗon o waɗa ɗum ɗon dalil fiya goɗɗo goo gollitir e tan ɗum ɗon no jeeya e ko ɓe anndira kon kadi joni e ka timmingol ɓay no gasaray si tawi ɗon nanude men ka wonɗon ɗon aray no gasay ɗon mari ko falte ɗon kon ɗon ɓurton faamugol ko falɗon faamude ko moƴƴa ko so tawi on landike en timminiray jantagol yogaji tun e laawi e suufiji woodaɗi ɗin fewndo ɗo no woodi goɗɗi goo ɗi woodaka hannde kadi no woodi goɗɗi goo hiɗi wooda ɗi naati e nder goɗɗi goo kono ko ɓuri kon lollude ƴetten goɗɗi e majji e gooto wonɗo lollude on ka meɗen laawol no jeeya laawol wiyeteego tariqatul qadiriya on ɗon laawol ɗon ko e o cheikhujo wiyeteeɗo abdoul qadir el jeylani on ɗon ko 1961 alhijri woni ko heɓa e duuɓi 550 ɓaawo fergol nelaaɗo sallllahu alih wa sallam jooni daare tun musidɓe juɓɓe tedduɓe jooni jeeyaaɗo waɗa hakkunde ɗi duuɓi 500 e goɗɗi ɗo fof majjere majja e ɓeeɗa fof taa ko ɓaawo ɗon ɗen ɗon majjere yiyete ko ɗum waɗi imam malik rahimahullah o wii kala on sikkuɗo no woodi laawol mo allah rewirte ɓaawo nde nelaaɗo sallah sallam feƴƴini ko allah yiɗi on o sikki nelaaɗo sallah sallam haray suuɗii goɗɗum si wonaa ɗum allah wiino nelaaɗo ɗo alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu aleykum ni'mati wa raditu lakum l'islama dina hannde mi timminii diina moɗon nema moɗon o mi timminani on nema ka mi suɓanike on islam diina nelaaɗo yiwaali ka leydi sinaa diina kan hari timmii si o humpitoyke laawol goo moƴƴere goo ko tataray nelaaɗo sallah sallam wolaano ɗum noon ko haray o sikki nelaaɗo janfike ko ɗum waɗi hiɓɓe ƴoƴi moƴƴa noon kamɓe hanni hiɓe gomɗini ɓe etoto kadi jeyaɓe maɓɓe ɓen iwtirɓe ɓen ɓaawa maɓɓe ya gomɗin wondema nelaaɗo no ara e karamokoɓe maɓɓe ɓen yakabatan haray na e koyɗol no goɗɗo e moɗon iwirta noon ka muɗum ɗon o yaha hiroyo goɗɗo makko tedduɗo makko kono nelaaɗo sallah sallam aritta ka gooto e maɓɓe fii honɗum fii wiigol ɓe wii nelaaɗo hadi seeje buyno woodi ko holli wondema ko ɓe jokki kon naa goonga ɓe wiya nelaaɗo ñannde arno ka an mi landimo fi on hadis nelaaɗo wii ɓe fenoya mi wolaalimo ya nelaaɗo wii ɓe fenoya mi wolaalimo hiɗen anndi laawol ɓurngol ngol lollude ka meɗen ɗo laawol tijaniyankoɓen ɓe wii nelaaɗo ko jonni ceernaajo on ngol laawol ɗon ko yakadatan na e koyɗol dey ko gite e gite nelaaɗo ari jonnimo ngol laawol ɗon o ceernojo ɗo abdoul qadir el jeylani no jeeya konnguɗi makko ko o windana kon e muɗum o wi no waɗɗi e kala fuɗɗotoɗo ngol laawol an ɗo ɗen ya taw finde makko nden no selli dey wo sabuna ko ɗum woni lasli kolleji ɗi fof seldugol finde nden ya taw hara himmo e hoore finde salafi salih yani adisnoɓe moƴƴuɓe ɓen fi kala ngol laawol wiigol tun laawol ɗon o falji ka rewgol hay kono aqida makko e finde makko nden ɗum karmo koɓɓe no fottani wondema hay no selli ko ɗum waɗi e noon bone bida on noon bone bida ko ɗimpiiji e sahabaɓe goo no wii wo bida masibu muɗum on o fuɗɗoto wa ñuukun o sakkitoroyo a fello ɓe wii bida on tokosum kun ala sabuna si kun fuɗɗike ko kun tokosum kun sakkitoro e yaltingol yimɓe ka diina en oɗo fenɗo o fuɗɗi ɗum noon ko ruɗugol ka aduna e jogitagol diina e rewgol allah e juulugol e janngugol kono yehi han woɓɓe wii jooni allah waɗimo kanko laawol mo tawata jeyaɗo on si gumɗinimo ƴettide makko ahadi himo wawi rewirgol allah ngol laawol ɗon hara kon to mouhammad sallah sallam e sunna makko on woni kon ɗum nelaɗo nelana no jeeya e laawi maɓɓe ɗin kadi laawi sufiyankoji andaɗi chadaliya oɗo ko e o wiyeteɗo abil hasan ali bin abdillahi al maghribi oɗo ko tunisiankejo tunus ɓe raɗinomo ton nden
ɓe wi ɓa e fokkitiyagol misra ɓe winnanimɓe misra ɓen kadi ɓe wi ara e moɗon gorko murtuɗo yaltuɗo ka diina zindiqun ɓe wi menen min yaltinimo ka leydi amen wattane yiila e makko moƴƴa kono ɓaawa yehi misra o naati e saare wiyeteɗum al escandariya o woni ɗon nden o heɓi jokkuɓe mo buyi imo mari gabru makko no misra ɗon nden ma honno wiyete jeeyi ɓe rewayi mo ɓe yahay toon nden ɓe waɗa ala ko ɓe waɗata ka gabru makko ɗon nden mbuuɗi ittete hitande kala ka contribution ko naɓete kon toon nden ko dépensete ko naɓete ko nelde toon nden gouvernement misra on tun no mari 39% e muɗum ko heddi kon fof ko wiya ɓen ko ɓiɓɓe makko e taniraɓe makko ɓen e hooreɓe jokkunoɓe wonno loni no ronidirte noon ko hakkunde maɓɓe ɗum woni ko sendete on ko woni ko feƴƴini ko 656 no jeeya e laawi maɓɓe laawi sufiyankoɓe ɓen kadi arrifaiya ɗum ko laawol waɗa ɗum e dambaɗo e wiyetenoɗo ahmad bun ali arrifai maghribiyankejo kadi on ɗon ko 500 honno wiyete 78 woni ko feƴƴini iraq no jeeya e laawi maɓɓe ɗin kadi laawi sufiyankoji ɗin hulɓiniɗi ɗin kadi nakshabandiya on ɗon ko laawol damba ɗum e wiyeteɗo ɗo mouhammad bun bahauddin an-nakshabandi al-bukhari on ɗon mo lodiri andir wiyeede shah nakshabandi on mo mari piiji buyi ko ƴetti e rafideyankoɓɓen e shiya ɓe allah yoɓɓe ko ɓe hanndi kon e muɗum ko ƴetti kon e maɓɓe himo yaadi e maɓɓe piiji buyi mo mari silsila makko on sanad makko on kanko no ƴettiri dina kan no ari hewti e ɓen ɗon no jeeya e laawi maɓɓe on kanko ko feƴƴini ko no wiyete ko 791 woni ko feƴƴini no jeeya e maɓɓe laawi ɗin laawol andangol ka meɗen ɗo wiyetengol tariqatu attijaniya ɓe wiya hoore maɓɓe al ahbab hiɗaɓe ɓen ko noon ɓe noddirta hoore maɓɓe ko sincingol ɗon laawol ko wiyeteɗo aboul abbas ahmad bun mouhammad bun il mouhtar attijani o feƴƴini ko 1239 on ɗon wo suufiɓe hoore ɓe liya laawi feƴƴuɓe ɓen wo e woodaɓe ɓen fewndo ɗo e waliyaɓe wooduɓe ɓen ka meɗen wo woni ko pullo woni ko maninkajo woni ko sosojo woni ko libanejo woni ko indienjo woni kala ka woni ɓe fof ɓe wii koye nelaɗo sallah sallam woni ko ɓe wi kon oɗo kadi no wi wo koye taniraɓe nelaɗo sallah sallam woni ko jeeya ko sharifayankejo ko ɓiɗɗo e goto e ɓiɓɓe hono wiyete alhasan ɓe ɓen ko ɗum waɗi sen yi kamɓe ɓe yennaɓe sahabaɓe ɓen heɓe etade fottindirgol surtout wano ka leydi amen laggine ɗo ɓe wiya ko ɓiɓɓe nene gotoɓe ɓeeɗa no jokki alhusain wo ɓeeɗa no jokki alhasan ko ɗum ko eɓe jonnidir juuɗe kono ɗum ɗon fof ko mere inchallah e ko gonga ka woni ko luttata e no jeeya e mandeji maɓɓe boneji maɓɓe koɓe mari ittugol bote e karamokoɓe sunna ɓen e yawitagol sunna e yawitagol karamokoɓe diina ɓen e yennugol ɓe ñande goo goɗɗo e karamokoɓe maɓɓe feƴƴunoɓe o wi aremi lando on goɗɗum o wi ko hombo woni ko jannguɗon e juuɗe mum o wi min haɗa noon o wi allan ko immorde kaarijo ani an fulan ila nabi sallallah sallam o wi fiyon ɗum ɓen fof ko maayuɓe onon yette gandal e juuɗe maayuɓe o wi amma nahnu amma no menen gandal amen ngal na'khuduhu aw natalaqahu min alhayy alladhi la yamut immorde on wuruɗo mo mayata kon woni on ko allahu subhanahu wa ta'ala haray ka ɓindingol nelaɗo sallah sallam on fuɗɗornoɗen noon ɓe wi taraktu aleykum subhanallah ɓe maaki lan tadillu ma in tamassaktum bihima taraktum fikum shay'aini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab allahi wa sunnati ɓe maaki mi acciri on piiji ɗiɗi ɗin piiji ɗon ɗiɗi si on jogiti kadi on majjata fanni ɗon jogitiɗi kon woni ɗum ko deftere allah nden e sunna ngon nokkugoɓe maaki sunnatu khulafa arrachidin almahdiyina min ba'di addu alayha min nawajis ɓe wi e sunna sahabaɓe lonto ɓen khulafayankoɓe ara ɓen ɓawan jogitore ɗum ƴakkirɗi moɗon ni nokkugo kadi ɓe rentine ɓe wi rente e piiji sincaɗi fuɗɗaɗi ɗin kala ko sinca ko majjere kala majjere naada en goɗɗum e nder yiite haray mi daro wana ɗo mi accitana on micron si tawi haray ɗo mbari ko landoto ɗon
landuɗon si tawi iɗen wondi iɗon nandi komin wolude kon andi noon lan kadi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Jazakumullahu anna khayran wa anil islam khayral jaza. Hara leer mo min happani on ustazi mo fanɗi kono e waɗitira yewtere ko heddigo so Allah jaɓi yeeso sabu no sago an naɗo darotono kono ko leer on fotiri ni. Hare miɗen tori subhanahu wa ta'ala on e bañan technologie kippuɓe fino nde yewtere ɗo feƴƴira no moƴƴiri e kala wallitiɓe toon kadi e kala wallitorɓe ga kadi e laawol kisal en tori subhanahu wa ta'ala e wonɓe jentade ɓen fof meɗen yo Allah waɗu nafoore heeɓo e koko wona yewtere ɗo sabu no ko oustage ɓemen ni tata ko dariɓe kamɓe kadi fino bid'a mayira heɓe waɗno yewtere fi ashi arrawafid kono mi ɗaɓɓitay yewtere nde salla jaɓi nomi hendo yomi yitiri wo ka discudir en wattaymo ka YouTube kadi fino fof heɓa nafoore muɗum na hande kamɓe kadi ɓe dari fino bid'a mayira sabuna mo wuuri ta ko bid'a o yooɓi hara ala hay fuski yeeso Allah hay fus ala yeeso Allah donc ɗum wat si tawi woni mi suuɓi nde yewtere ɗo yoɓe waɗan e nde yewtere ɗo haray min mi wawata wadde taalik e gandal hondενete ɓeɗo ka yowiti e diinal islam ko woni tun haray ɓe jonniti micro no woodi piiji buy ko ɓe accimi komi yiɗi andintingol mawnuɓe Fuuta ɓen hino anditi a yiyay mawano haaka woni ɗo goɗɗo no wirdo innamo assalamu aleykum o matina o salo jabagol ma fi honnum hino kay nder deftere maɓɓe jawahirul ma'ani wondema si tawiɗa wirdade jawharatul kamal si goɗɗo hiwrike ma naya jaabito ko ɗon nanata ɓe matina sa hiwrike wara ɓe jogii jikrol heɓe waɗi leerji happi kadi ɓe ko ɓe janngata ɗin duwaji maɓɓe ɓe inni wondema e nder deftere maɓɓe fahin kadi si tawi woni a jantike inde nelaɗo nden hara ɓe weƴƴiti kun lincu maɓɓe dani hum wo nelaɗo ɓe seenoto ɓe seeno hara Ahmad Tidjani cheikh maɓɓe Ahmad Tidjani no ka ñaamo nelaɗo on Seydina Aboubacar no ka nano hikko ɗo Seydina Oumar Seydina Ousmane Seydina Ali joni noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓen no beeli Madina ko honno ɓen seenorta e honnenete fi jawharatul kamal no jangga ari noon e yewtere Imam Malik nden no ɓe makiri noon wondema kala innuɗo ko nelaɗo addi kon goɗɗum ko no woodi ko ɓuri ɗum ɗon haray ɓe ɗon inni wondema haray alqur'an on o timmali Allah le daali alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l-islama dina ko nun goɗɗo addiroyta du'ago mo nelaɗo jonnano en ko nun woni ɓe accanali en hajjatul wada ko nun woni ko ɓe hollali en hay fu so lutta ka nder dina ɓe maki taraktukum ala mahajjati l-bayda layluha ka nahariha la yazigu anha illa halik on yafoto so tawi yewtirande nde juuti kono komi faala ko en faamu bid'a wona laawol jokkuɗo noon bid'a no hooli ko moƴƴi o jokki wallahi waɗowo zina himo nisa tuuba bandi taƴowo laawi waro yimɓe himo nisa tuuba kono jogiiɗo bid'a ko hooli ko moƴƴi o jogiti yo Allah woɗɗintin e bid'a laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal